감사합니다. Амьд өршөөч бурхан минь танд баярлалаа. 우리를 사랑하셔서 하나님의 나라 일을 위해서 일할 수 있는 기회를 주시고 Та биднийг хайрлаж бурханы ажлын төлөө ажиллах боломжийг өгсөн. 말씀을 전하고 통역할 수 있는 기회를 주시니 감사합니다. Таны үгийг дамжуулж бас орчуулах боломжийг өгсөнд баярлалаа. 오늘 말씀을 전하는 이승주 목사님에게 강건함을 주시고 그 말씀을 통해 우리 학생들이 깨닫고 또 은혜 받는 시간이 되게 주시옵소서. Өнөөдөр таны үгийг заах Исэнжүү пастор та эрүүл мэндийг зөвшөөрч өгөөрэй. Тэгээд түүний заасан сургаал хичээлээр дамжуулан оюутнууд маань ч гэсэн таны агуу үйл хэргийг үргэлжлүүлэхэд туслаарай. 이 일을 통해서 몽골에 바른 성경을 가르치고 바른 말씀을 전해서 많은 영혼들이 살아날 수 있도록 도와주시옵소서. Монголд үнэхээр зөв үг заагдаж, зөв сургаал заагдаж, зөв чуулган босгон байгуулагдахыг та туслаарай. 오늘도 주 안에서 승리하도록 도와주시고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Өнөөдөр ч гэсэн бид эзэн таны дотор ялалт байгуулахад туслаарай. Есүсийн нэрээр залбирanгуулаа. 아멘. Дайснууд шүүгдэх болно гэдэг тухай. 다시 말씀드리겠어요. 이 녹화가 안 돼서 다시 8가지 환상을 다시 설명합니다. За энэ юу бичлэг хийгээгүй өнгөрцөн байна гинэ. Тийм учраас дахиад эхнээс нь явъя гэж байна. 우리가 지금까지 배운 8가지 환상을 요약을 하겠습니다. Өнөөдрийг хүртэл үзсэн 8 төрлийн үзэгдлийн талаар дахин товчхон ярилцгаая. 첫 번째 환상은 화석류 나무 사이에 홍마를 탄 자의 환상입니다. За нэг дэх үзэгдэл нь болохоор гавирт моддын дунд байгаа 4 мордын тухай үзэгдэл. 스가랴 1장 7절에서 17절입니다. 1-ийн 7-оос 17 дугаар эшлэл хүртэл. 첫 번째 환상은 홍마를 탄 주의 사자가 열국을 심판하는 의미입니다. За энэ үзэгдлийн гол утга агуулга нь болохоор улаан мордод эзний тэнгэрлэгч үндэстнүүдийг шүүх тухай үзэгдэл. 두 번째 환상은 네 뿔과 네 공장의 환상입니다. За хоёр дахь үзэгдэл нь болохоор 4 ивэр ба 4 дархны тухай үзэгдэл байгаа. 자, 스가랴 1장 18절에서 21절까지입니다. Сехария 1:18-аас 21-р эшлэл хүртэл. 자, 두 번째 환상은 이스라엘을 압제하는 원수가 받을 심판에 대해서 말하고 있습니다. За энэ хоёр дахь үзэгдлийн голх нь болохоор Израилийг дарангуйлж байсан дайснууд шүүгдэх тухай үзэгдэл байгаа. 세 번째 환상입니다. За 3 дахь үзэгдэл нь 청량줄을 잡은 자의 환상입니다. 청량줄? 측량줄. 측량줄. 네. 힘줄 барьсан хүний тухай үзэгдэл. 측량줄을 잡은 자의 환상. 힘줄 барьсан хүний тухай үзэгдэл. 2장 1절로 13절입니다. 2-ийн 1-ээс 13. 이 뜻은 세 번째 환상은 하나님이 이스라엘을 보호하고 영화롭게 한다는 뜻입니다. За энэ үзэгдлийн агуулга нь болохоор бурхан Израилийг хамгаалж алдаршуулах тухай үзэгдэл байна. 그것은 성전 재건을 통해서 하나님이 이스라엘을 보호하시고 영화롭게 한다는 의미입니다. Эзэн өөрийнхөө өргөө буюу сүмийг дахин бариулснараа Израилийг алдаршуулах болно гэдэг тухай өгүүлсэн үзэгдэл байна. 네 번째 환상입니다. За дараа нь 4-р үзэгдэл нь 대제사장 여호수아의 정결. тэрүүн тахилч Йошуаг ариусгасан нь
ариусгасан. 대제사장 여호수아의 정결에 대한 환상입니다. Тэрүүн тахилч Яшуаг ариусгасан тухай үзэгдэл байна. 스가랴 3장 1절로 10절입니다. 3-ын 1-ээс 10. 이 네 번째 환상의 뜻은 이스라엘의 그 정결, 그러니까 이스라엘이 이 정결하게 된다는 것을 보여주는 환상입니다. Энэ дөрөвдүгээр үзэгдлийн агуулга нь болохоор Израилийн ариун байдлын тухай үзэгдэл. Израилийг бурхан ариусгаж өгнө гэдэг тухай. 네 번째 환상은 그 이스라엘 백성, 죄악에 타락한 이스라엘 백성을 정결하게 한다. 그런 Өөрөөр 의미를 хэлбэл ялзарч завхарсан Израилийн ард түмнийг эзэн бурхан ариусгаж өгөх болно. Цэвэрлэж ариусгаж өгнө гэдэг тухай өгж байгаа үзэгдэл байна. 다섯 번째 환상입니다. Дараа нь 5 дугаар үзэгдэл. 순금 등대와 감람나무 환상입니다. Цэвэр алтан, цул алтан дэнлүүний суурь ба чидүүн модны тухай үзэгдэл. 다시 말씀드리면 순금 등대와 두 감람나무 환상입니다. Дахиад хэлье. Цул алтан дэнлүүний суурь ба 2 чидүүн модны тухай үзэгдэл. 스가랴 4장 1절에서 14절입니다. Сихария 2-ын 1-ээс биш 4-ийн 1-ээс 11절, 스가랴 4장 1절로 14절. 14, 4-ийн 1-ээс 14. 자, 이제 다섯 번째 환상은 그 하나님의 신이, 하나님의 영이 수룹바벨과 그다음에 여호수아에게 임한다는 뜻입니다. За энэ үзэгдлийн гол утга нь болохоор Бурхны сүнс буюу ариун сүнс Зерубабел болон Йошуатай хамт байх болно. Тэдний гэсэн тухай. 하나님의 영이 수룹바벨과 총독 수룹바벨과 대제사장 여호수아에게 임한다는 의미를 갖고 있습니다. Бурхны сүнс захирагч Зерубабел болон тэрүүн дахиалч Йошуагийн дээр бууж ирэх тухай үзэгдэл байна. 여섯 번째 환상입니다. За дараа нь 6 дугаар үзэгдэл. 날아가는 두루마리 환상입니다. Нисэж буй хуйлмал номын тухай үзэгдэл байна. 이것은 죄에 대한 그 하나님의 심판을 말하고 있는 것입니다. За энэ болохоор гэм нүглийн эсрэг бурхны шийтгэллийн тухай өгүүлж байгаа. 죄에 대한 하나님의 심판을 상징하는 환상입니다. гэм нүглийн эсрэг бурхны шийтгэлийг илэрхийлсэн үзэгдэл байна. 다음에 일곱 번째 환상입니다. Дараа нь 7 дугаар үзэгдэл. 이게 말씀이 5장 전체예요. 여섯 번째 환상은 날아가는 두루마리 환상을 얘기했죠. 네, 그 말씀을 안내해 주셔서 말씀 9절. 말씀을 얘기 안 했어요? 5장 네. 5장 1절로 4절까지. 6 дахь үзэгдлийн ишлэл нь болохоор 5-ын 1-ээс 4. 네, 본문을 얘기 안 했구만. 네. 스가랴 5장 1절로 4절은 이제 여섯 번째 환상, 날아가는 두루마리 환상을 말하고 있습니다. 6 дугаар үзэгдлийн ишлэл нь 5-ын 1-ээс 4 нисэж буй хуйлмал ном. 죄에 대한 심판을 말하고 있는 환상입니다. гэм нүглийн шийтгэлийн тухай. 일곱 번째 환상. 자, 7 дугаар үзэгдэл нь 에바 가운데 앉은 여인의 환상입니다. сагсан дотор сууж буй эмэгтэйн тухай үзэгдэл байна. 그 일곱 번째 환상은 없어질 이스라엘 민족의 죄를 보여주고 있습니다. За энэ үзэгдлийн гол утга санаа нь болохоор
Израилийн гим нүгэл арилж үгүй болох тухай. 스가랴 5장 5절로 11절까지입니다. 11절까지 5-5-11. 5장 5절로 11절까지. 다음에 이제 마지막 여덟 번째 환상입니다. За хамгийн сүүлийн 8 дахь үзэгдэл 내 말과 내 병거에 대한 환상입니다. дөрвөн тэрэг ба дөрвөн морь. 이것은 열방에 대한 하나님의 심판을 보여주는 환상입니다. За энэ нь болохоор үндэстнүүдийн эсрэг бурхны шүүлтийн тухай болж байгаа. 스가랴 6장 1절부터 8절까지입니다. 6-гийн 1-ээс 8. 이상과 같이 스가랴에서 기록된 8가지 환상을 요약을 했습니다. За тэгээд нөгөө Захария номон дээр өгүүлсэн 8 янзын үзэгдлүүдийн тухай ингээд товчхондоо бацаад ярьлаа. 그리고 이제 8가지 환상에 대한 결론 부분이 바로 스가랴 6장 9절에서 15절 말씀입니다. За тэгээд энэ 8 янзын энэ үзэгдлийн тухай ерөнхийд нь одоо дүгнсэн хэсэг бол энэ 2 дахь хэсэг буюу 9-15 дахь ишлэл. 그것은 멸관을 쓴 여호수아의 환상입니다. За энэ 멸관을 쓴 여호수아에 대해서 말하고 있는 것입니다. За энэ 9-15 дахь ишлэл дээр юуны тухай өгүүлж байгаа гэхээр титэм зүүсэн тэргүүн тахилч Яшуагийн тухай өгүүлж байгаа. 하나님께서 8가지 환상을 보여주신 다음에 그 결론으로 멸관을 쓴 여호수아를 이렇게 대해서 말하고 있습니다. Бурхан ийм 8 янзын үзэгдлийг үзүүлсний дараа эдгээр үзэгдлүүдийн дүгнэлт болгож титэм зүүсэн Яшуа тэргүүн тахилчийн талаар өгүүлсэн байна. 이것은 그리스도의 앞으로 장차 하나님이 보내시는 그리스도의 강림을 말하고 있는 것입니다. Энэ титэм зүүсэн Яшуагийн тухай ингэж өгүүлснээрээ хожим ирэх Есүс Христийн ирэлтийн тухай өгүүлсэн хэрэгээ. 또한 그리스도를 통해서 이루어질 천국 운동을 보여주고 있는 것입니다. Мөн түнчлэн Христээр дамжуулан өрнөх тэр Тэнгэрийн хаанчлалын ажлын тухай өгүүлсэн байна. 자, 그러면 오늘 그 말씀은 스가랴 6장 9절, 자, 9절부터 15절까지인데 9절을 읽어주시기 바랍니다. За тэгээд одоо эхний бидний ярилцах хэсэг маань 9-15 дахь ишлэл байна. 6-гийн 9-15 9-р ишлэгийг нь уншъя. Эзний үг надад ирж айлсан нь. 자, 8가지 환상을 이제 스가랴 선지자에게 다 보여주신 다음에 하나님께서는 또 스가랴 선지자에게 말씀을 하고 계신 겁니다. Бурхан Захария иш үзүүлэгчид 8 янзын үзэгдлийг үзүүлснийхээ дараа дахин түүнд айлтсан байна. 자, 10절을 읽어주시기 바랍니다. 10-р ишлэл Сүлэгдөгчдөөс буюу Вавилоноос ирсэн Хилдай, Тобия, Едия нараас өргөл ав. Тэр өдрөө чи явж Сефаниагийн хөвгүүн Йосиягийн гэрт оч. 자, 이 부분은 바벨론의 포로로 붙잡혀 갔다가 아직 돌아오지 못하고 바벨론에 남아있는 그 유다 백성들이 예루살렘의 성전이 건축된다는 소문을 듣고 은과 금을 이렇게 보내는 그러한 과정을 설명하고 있습니다. Энэ 10-р ишлэл дээр гарч байгаа утга болохоор юунд тухай өгүүлж байна гэхээр Иерусалимд буцаж ирж амжаагүй Вавилоны тэр цөлөгт үлдчихсэн байгаа Израильчууд өөрсдөө одоо дундаасаа алт мөнгө гэх мэт зүйлсийг ингээд цуглуулад тэгээд нөгөө Иерусалимийн сүмийг босгон байгуулах ажилд хандив өргөсөн тухай
тухай. 그러니까 아직 바벨론에 남아있는 유다 백성들, 돌아오지 못한 남아있는 유다 백성들이 예루살렘의 성전이 건축된다는 말을 듣고 사람들이 은과 금을 모아서 그 헬데, 도비야, 여다야 이 3인에게 보내고 있는 과정입니다. Нөгөө энэ Иерусалимийн сүмийг дахин барих гэж байна. Одоо тэр нөгөө зогсчихсан байсан сүмийн барилгын ажлаа дахин үргэлжлүүлэх гэж байна гэдэг тухай сонсоод нөгөө цөллөгт байгаа хүмүүс маань одоо энэ Зерубабел энтертэй хамт буцаж ирж амжаагүй, нутагтаа ирж амжаагүй цөллөгтөө одоо үлдсэн хിവэрэ байгаа хүмүүс маань дундаасаа одоо энэ хандив босгосон байна тийм ээ. Алт мөнгө гэх мэт зүйлсийг цуглуулад тэгээд тэр сүмийг дахин үргэлжлүүлэн барих ажилд энэ хандиваа илгээсэн. Тэгээд Хилдай, Тобиа, Едия гэдэг ийм 3 хүнийг одоо өөрсдөө төлөөлөл болгоод тэр алт мөнгийг өгч илгээсэн тухай гарч байна. 그래서 은과 금을 이 3명, 3사람을 선택해서 예루살렘으로 보내게 됩니다. Энэ 3 хүнийг дундаасаа сонгож аваад тэгээд өөрсдийнхөө тэр цуглуулсан алт мөнгийг өгч Иерусалим руу илгээсэн байна. 성전 건축에 협력하기 위해서 연보를 보낸 것입니다. Өөрөөр хэлбэл тэр сүмийг дахин барьж босгох тэр үйл хэрэгт өөрсдөө бас гар бие оролцохын тулд, хувь нэмрээ оруулахын тулд ийхүү дундаасаа одоо ингэж алт мөнгө цуглуулад тэгээд илгээсэн байна. 우리가 하나님의 일을 하는데 이렇게 연보를 보내는 분들이 많이 있습니다. Бурхны ажлыг хийх үед ингэж эд материал тийм ээ өргөл дэмжлэгээр тусалдаг дэмждэг хүмүүс байдаг. 사도 바울도 예루살렘 교회가 그 어렵다는 말을 듣고 그 이방인 교회들이 그 하나님의 은혜를 보답하기 위해서 많은 연보를 이렇게 사도 바울을 통해서 예루살렘에 보내는 것을 우리는 사도행전에서 볼 수 있습니다. Үйлс намаас хэсэн харахад Иерусалимийн чуулган маш одоо хүнд хэцүү байдалтай байгааг сонсоод Иерусалим дахь итгэгч нар бас хэцүү байгааг сонсоод тэгээд Илч Паулийн тэр нөгөө сайн мэдээг тунхаглаж исэн газруудын тэр харь үндэснүүдийн сүм чуулганууд итгэгчд нь сайн дураараа тэр хуримтлал үүсгэж хандив цуглуулсан. Тэгээд түүнийгээ Илч Паулаар дамжуулан Иерусалимийн чуулганыханд Иерусалим дахь ах дүүстэй гэж зориулж илгээж байсан. 근데 이때 하나님은 그 은과 금을 성전을 짓는데 사용하지 않고 그 멸관을 만들어서 대제사장 여호수아에게 씌워주라고 했습니다. За гэхдээ энэ одоо Захария номын агуулгын хувьд бол тэр одоо сүмийн барилгын ажилд зориулж илгээсэн тэр алт мөнгийг бурхан яг тэр барилгын ажилд зориулаагүй юунд зориулсан бэ гэхээр тэрүүн тахилж Йошуад өмсгөх титмийг урлахад зориулсан байна. 11절 읽어주세요. 11 дэх эшлэл мөнгө алт авч титэм урлаад Йехозадакийн хүүгүүн тэрүүн тахилж Йошуагийн толгойд өмсгөхтөө. 예, 성전 건축을 위해서 이렇게 유대인들이 보냈지만 하나님은 그 은과 금을 받아가지고 멸관을 만들어서 대제사장 여호수아닥의 아들 여호수아의 머리에 씌우라고 한 것입니다. Уул нь бол тэр нөгөө олзонд байгаа хүмүүс, цөллөгт байгаа хүмүүс маань болохоор тэр сүмийн барилгын ажил зориулаарай гэж ингэж хандив өргөсөн алт мөнгө явуулсан боловч бурхан тэр алт мөнгийг барилгын ажил зориулаагүй харин титэм урлаад тэгээд тэр титмээ бол тэрүүн тахилж Йошуад өмсгөө гэж тушаасан байна. 자, 그 이유는 다음과 같습니다. За үүний учир нь гэх юм бол
대제사장 여호수아는 그리스도를 예표하는 아주 중요한 그 인물이기 때문에 그렇습니다. тэрүүн тахилч Йошуа гэдэг энэ хүн бол Месиа буюу Есүс Христийг бэлэгдэж байсан хүн учраас түүнд ингэж титэм өмсгөхийг тушаасан байна. 앞으로 장차 메시아로 오시는 이 그리스도를 예표하는 중요한 인물이기 때문에 그에게 면류관을 씌우자라고 한 것입니다. Хожим ирэх Месиа буюу Христийг бэлэгдэж байгаа хүн учраас тийм маш чухал хүн учраас түүний бэлэгдэл болгож тэр алт мөнгөөр титэм урлаж Йошуад өмсгөө гэж тушаасан. 그리고 그리스도는 장차 하나님이 보내셔서 참된 영적 성전을 건축하고 하나님의 영광을 얻을 것을 가르치기 위해서 그런 겁니다. Мөн тэр Христ хожим ирээд жинхэнэ сүмийг байгуулж Бурхныг алдаршуулах нэгэн учраас энэ үйл явдалд ач холбогдлыг өгч энэ титмийг урлуулж Йошуад өмсгсөн. 자, 이것은 참 하나님께서 그 앞으로 장차 오시는 그리스도의 그런 통해서 이루시는 그 영적 성전의 건축에 대해서 이렇게 예표하는 중요한 예언의 말씀입니다. Тэгэхээр энэ хэсэг үг бол маш чухал иш үзүүлэлт байгаа. Юун тухай вэ гэхээр Бурхан хожим ирэх Иесус Христээр дамжуулан, Месиагаар дамжуулан сүнслэг тэр сүмийг барих болно. Жинхэнэ сүм буюу тэр сүнслэг сүмийг Бурхан өөрөө барьж байгуулах болно гэдгийг илэрхийлсэн иш үзүүлэлт байгаамаа. 자, 그에 대한 좀 더 자세한 설명이 12절에 나옵니다. 12절을 읽어주시기 바랍니다. Энэ тухай арай дэлгэрэнгүй илүү тодорхой агуулга тайлбар нь болохоор 12 дугаар эшлэл дээр гарч байна. Тэгээд түүнд төг төмдийн эзэн ийхүү айлдаж байна. Мөчир хэмээх нэртэй хүнийг үзэгдэн тэрээр байгаа газраасаа нахиалдаг. Тэр эзний сүмийг барих болно. 예, 12절 말씀에 보시면 만군의 여호와께서 이같이 말씀하신다고 했습니다. За энд төг төмдийн эзэн ийхүү айлдаж байна гэсэн. 보라, 싹이라 이름하는 사람이 자기 곳에서 돋아나서 여호와의 전을 건축하시겠다 그랬습니다. Мөчөр хэмээх нэртэй хүнийг үзэгдэн. Мөчөр гэдэг нь одоо солонгосоор болохоор дахиа гэж орчуулсан байгаа гэж би урд нь хэлсэн тийм ээ. За тэгээд тэрээр байгаа газраасаа нахиалдаг. Тэр эзний сүмийг барих болно. 여기서 싹이라고 했죠. 이 싹이라는 것은 바로 예수 그리스도를 예표하는 것입니다. За энэ мөчөр буюу нахиа гэж нэрлэж байгаа хүн нь болохоор Есүс Христийг хэлж байна. 그래서 여호수아, 대제사장 여호수아는 바로 앞으로 이렇게 오시는 이 그리스도를 예표하는 그 인물로 보여주는 설명입니다. Энэ нь болохоор энэ тэргүүн тахилч Йошуа бол хожим ирэх Месиа буюу Есүс Христийг бэлэгдэж байгаа хүн юм байна гэдгийг энд ингэж тайлбарсан байна. 싹이라고 불리는 그 그리스도가 앞으로 오셔서 참된 영적 성전을 건축한다는 그러한 예표입니다. Мөчөр буюу нахиа хэмээх нэртэй хүн буюу Есүс Христ хожим ирээд эзний сүм буюу тэр жинхэнэ сүнслэг сүмийг барих болно гэдгийг илэрхийлсэн. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 어떻게 하나님의 교회를 이렇게 세우셨습니까? За тэгвэл Есүс Христ энэ дэлхий дээр хурж ирээд Бурхны сүмийг, эзний сүмийг хэрхэн байгуулсан бэ? 예수 그리스도께서 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하심으로써 Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирээд загалмай дээр нас бараад эргэж амьснараа 이 복음을 믿는 자들이 하나님의 교회를 세우게 되는 것입니다. эргэж амьсан. Тэгээд энэ бол тэр чигтээ сайн мэдээ маа. Тэгээд энэ сайн мэдээнд итгэсэн хүмүүс
эзний тэр жинхэнэ сүм буюу чуулган болдог. 그래서 신약 시대의 교회는 예수 그리스도께서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 말미암아 하나님이 세우신 참된 영적 성전인 것입니다. Тийм учраас шинэ гэрээний үеийн сүм чуулган гэдэг бол биш шинэ гэрээний үеийн итгэгчид Христ итгэгч нар гэдэг бол ямар хүмүүс юм бэ гэхээр Есүс Христ энэ дэлхий дээр бидний төлөө хурч ирээд залмай дээр цовдлогдсон нас барж эргэж амьлсан гэдэгт итгэдэг. Энэ сайн мэдээнд итгэдэг хүмүүсийг эзний жинхэнэ сүм чуулган гэж нэрлэдэг болсон. 그러니까 이스룹바벨 성전은 예루살렘에 재건되는 이스룹바벨 성전은 장차 예수 그리스도께서 오셔서 참된 성전을 건축하는 것을 명백하게 아주 잘 자세하게 보여주는 예표입니다. За энэ утгаараа Зерубабелийн сэргээн босгож байгаа, барьж байгаа сүм буюу одоо Зерубабелийн сүм гэдэг нэртэй тий энэ сүм бол хожим Иесус Христийн энэ дэлхий дээр хурч ирээд өөрийнхөө үхэл ба амьлалаар дамжуулан байгуулах эзний жинхэнэ сүмийг илэрхийлж байгаа хамгийн тод илэрхийлэл тэмдэг нь энэ бол Зерубабелийн сүм юм аа. 13절 읽어보세요. За 13 дахь эшлэг уншия. Тэр хүн л эзний сүмийг барих юм. Тэрээр хүндлэлийг хүртэж өөрийн сэнти дээр захирнаа. Өөрийнхөө сэнти дээр тахилж болж хоёр талын хооронд инхийн зөвлөл болох юм хэмээн хэлгэв. 예, 바로 여기는 그가 했는데 그가는 바로 메시아 예수 그리스도를 말합니다. За энд гарч байгаа тэр хүн гэдэг нь бол Месиа буюу Есүс Христийг хэлж байна. 자, 이 메시아 그리스도께서 오셔서 참된 성전을 건축하고 하나님의 영광을 얻게 된다는 것입니다. Тэр хүн буюу Месиа Есүс Христ хурж ирээд эзний жинхэнэ сүмийг барих болно. 네. 그리고 하나님의 택한 백성을 다스리신다는 것입니다. Тэгснээрээ тэрээр бурхнаас тэр алдар хүндлэлийг хүртэж мөн бурхны тэр сонгосон арт түмнийг аврах боллоо. 하나님의 참된 성전, 그 하나님의 교회를 통해서 하나님의 백성들을 다스리시는, 통치하신다 그 말입니다. Мөн тэр өөрийн сэнти дээрээс захирах болно. Энэ нь болохоор бурхны тэр сонгосон арт түм буюу өөрийнхөө арт түмнийг захирах болно гэсэн. 그러니까 이 하나님의 교회는 하나님의 백성을 통치하고 다스리시는 거룩한 주님의 몸된 교회입니다. Тэгэхээр эзний сүм буюу чуулган гэдэг бол бурхны тэр ариун арт түм буюу бурхны сонгосон арт түмнийг захирдаг чиглүүлж захирч байдаг тийм ариун бие байх нэ. 그래서 이 교회는 하나님의 통치에 바로 예수 그리스도의 몸이고 교회의 머리는 바로 예수 그리스도입니다. Өөрийнхөө арт түмнийг захирдаг одоо нэг ясны байгууллага гэх юм уу? Байгууллага бол энэ эзний бие болсон сүм чуулган байгаа. Тэгээ тэр биеийн тэргүүн нь болохоор Есүс Христ өөрөө. 그래서 참된 교회는 그리스도의 통치와 다스리심을 받아야 됩니다. Тиймээс жинхэнэ эзний чуулган, эзний сүм гэдэг бол Христээр захируулж, Христийн тэр засаглал тогтсон газар байдаг. 그럴 때 모든 성도들이 하나님의 영광을 드러나게 되는 것입니다. Тэгсэн цагт л бүх ариун хүмүүс, бүх итгэгч нар Христийн бурхны алдрыг илэрхийлж, бурхныг алдаршуулж чаддаг. 또 제사장이 자기 자리에 있으리니 이 둘 사이에 평화의 의논이 있으리라 하셨습니다. Мөн цааш нь өөрийнхөө сэнти дээр тахилж болж хоёр талын хооронд инхийн зөвлөл болох юм аа. 이것은 예수님은 우리의 왕이시요 또 우리의 참된 제사장이십니다. Энэ юу илэрхийлж байгаа гэхээр Есүс Христ бол бидний хаан бөгөөд бидний жинхэнэ тэргүүн тахилч юм аа гэдгийг илэрхийлж байна. 이 그리스도의 그 왕직과
이 제사장직 간에 평화의 의논이 있을 것이라고 말씀했습니다. Тэгээд энэ хоёр талын хооронд гэсэн байна. Энэ хоёр тал гэдэг нь болохоор Есүс Христийн одоо хааны үйлчлэл ба тахилчийн үйлчлэл энэ хоёрыг хэлж байгаа. Тэгээд энэ хоёр үйлчлэлийн хооронд бол инх тайван байдлаар инх тайван тогтох болно. Энэ хоёр үйлчлэл нь одоо хоорондоо зөрчилдөг биш, харин инхийн зөвлөл болох юм гэж энд хэлсэн байна л да. Инхийн зөвлөл болно гэдэг чинь энэ хоёр үйлчлэл нь хоорондоо одоо зөрчилдөхгүй одоо инх тайвнаар ингэж зэрэгцэн болно. 야, 이 평화의 그래서- 의논이라고 했습니다. 이 평화의 의논이 있을 것이다. 이렇습니다. Инхийн зөвлөл гэж хэлсэн байгаа. 예수 그리스도께서는 우리의 평화이십니다. 참된 우리의 영적인 평화이십니다. Иесус Христ өөрөө бидний инх тайван юм аа. 이와 같이 그리스도께서 우리의 죄를 속죄해 주시고 제사장직으로서 우리의 모든 죄를 깨끗하게 속죄하시고 그 다음에 우리를 또 다스리시는 통치하시는 왕으로서 우리에게 참된 평화를 주시는 왕이십니다. Стандарт Монгол Библиэр болохоор тэд хоорондоо ив найртай байна гэж бичүүлсэн байна. Тэгэхээр Есүс Христ өөрөө инх тайван учраас бидний дунд ч гэсэн тэр ив найрамдал инх тайвныг тогтоож өгдөг гэсэн үг. 그리스도는 우리의 살렘 왕이라고 했습니다. 살렘 왕, 평강의 왕이라고 했습니다. Христ бол бидний хувьд Салемийн хаан юм аа гэж бас хэлсэн байдаг. Салем гэдэг нь л инх тайван, инх амгалан, амар амгалан гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр Христ бол бидний хувьд л инх тайвны хаан, инх амгалангийн амар тайвны хаан гэсэн үг. 자, 히브리서 7장 2절을 읽어주세요. Еврей 7-гийн 2-ыг уншъя. 히브리서 7장 2절 읽어보세요. Авраамч түүнд бүх юмнаас 11-ийг таслан өгчээ. Нэрийг нь орчилбол эхлээд зөвхт байдлын хаан, дараа нь Салемийн хаан буюу амар тайвны хаан болоо. 네. 이 아브라함에게 나타난 게 멜기세덱은 신약 시대에 하나님이 보내시는 메시아 예수 그리스도를 예표하는 것입니다. Хуучин гэрээний үед Авраам дээр ирсэн, Авраамтай уулзсан Мелхиседек болвол нэг ёсондоо шинэ гэрээний үеийн Месиа буюу Есүс Христийг бэлэгдсэн хүн байсан. 아브라함은 전쟁에서 승리하고 돌아와서 이 멜기세덱에게 10분의 1을 이게 드리게 됩니다. За тэгээд тэр үед Авраам тэр дайнд ялалт байгуулад тэгээд буцаж явах замд нь энэ Мелхиседек түүнийг тасаж уулзсан байгаа тийм ээ. Тэгээд Авраам түүнд тэр дайнаас олсныхоо 11-ийг өргөсөн. 아브라함이 멜기세덱에게 10분의 1을 드렸는데 그 멜기세덱은 바로 해석하면 의의 왕이요. 그다음에 살렘 왕이, 또 평강의 왕이라고 이렇게 기록하고 있습니다. Тэгээд Авраам тэр Мелхиседек гэдэг тахилчид энэ 11-ийг өргөсөн байгаа. Тэгээд тэр Мелхиседек гэдэг тахилчийн нэрийг нь орчуулах юм бол эхний утга нь болохоор зөвхт байдлын хаан, дараагийн утга нь болохоор Салемийн хаан буюу амар тайвны хаан гэсэн утгатай. 자, 우리는 이와 같이 그리스도의 통치를 통해서 이 다스림을 통해서 하나님의 의를 우리가 드러내고 그다음에 하나님의 평강을 누리게 되는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр бол яг үүнтэй адилхан Есүс Христээр засаглуулж, Есүс Христийн захиргаанд ор байснараа юуны өмнө Бурхны зөвхт байдлыг илэрхийлдэг. Удаад нь бол Бурхны тэр амар тайвныг илэрхийлж Бурхныг алдаршуулдаг. 그래서 이 사도 바울도 이 골로새서를 통해서 우리에게 이렇게 말하고 있습니다. Паул илчч гэсэн Колосе номоор дамжуулан бидэнд ингэж хэлсэн байгаа. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라고 했습니다. Христийн амар тайван та нарын зүрх сэтгэлийг захирах болтугай гэж. 우리가 예수 그리스도를 마음에 모시고
그분의 말씀대로 순종하면 바로 그리스도의 평강이 우리 마음을 지배합니다. Бид нар Христийг зүрх сэтгэлдээ заалж, урин заалж, түүгээр захируулах юм бол түүний амар тайван нь бид нарыг захирдаг аа. 우리 하나님의 일꾼들에게는 그리스도의 평강이 우리 마음을 이렇게 주장하는 그런 심령을 가지고 우리가 하나님의 교회를 돌봐야 됩니다. Бурхны ажилчид болсон бидний хувьд бол энэ Христийн тэр амар тайвнаар зүрх сэтгэлээ захируулж үйлчлэх нь маш чухал юм аа. 자, 스가랴 6장 14절을 읽어주시기 바랍니다. За цааш нь Сахара 6-гийн 14-ийг уншъя. Титмэн Хилэм, Тобиа, Едая болон Сефаниагийн хөвгүүн Хенд эзний сүмдэх сануулга болно. 네. 자, 이 이제 14절에 보시면 성전 건축을 위해서 유대인들이 헌금을 보냈지요. За түрүүн харсанчлан энэ сүмийн барилгын ажилд зориулж цөлөгт байсан юдэчүүд ингэж хандив цуглуулад явуулсан гэж байгаа тийм ээ. 자, 이 세 사람의 이름을 기념하라고 했습니다. Тэгээ энэ гурван хүний нэрийг одоо сануулга болгоо гэсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо дурсгал болгож санаж бай гэсэн байна. 이것은 바벨론에 남아있는 그 유대인들이 하나님의 성전을 위해서 바친 거에 대해서 그걸 기념하라고 분명히 이렇게 말씀하고 있습니다. За энэ сануулга болгох гэдэг нь болохоор одоо нөгөө зэмлэл сануулга өгөхдөө зэмлэж шийтгэхийн тэр сануулга биш харин дурсан сан гэсэн тийм утгатай байгаа. Тэгээд эдгээр энэ гурван хүний нэрийг ингэж эзний сүмд сануулга болгоо одоо дурсгал болгож нэрийг ингэж дурсаа гэдэг нь болохоор юдэчүүд эзний сүмд зориулж ийм хандив өргөсөн одоо тэдний тэр өргөл хандиваар энэ сүм болсон биш сүм болсон биш сүмийн ажилд зориулж хандив өргөсөн гэдгийг одоо дурсан санаа гэсэн утгатай. 이것은 하나님을 위하여 바친 것은 하나님을 위해서 바친 것은 영원히 여호와의 전에 기념이 된다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлбэл бурхны ажил, бурхны үйл хэрэгт зориулсан болгон бол эзний сүмд дурсгал болж эзэнд үргэлж дурсагдаж байдгийм аа, үр дүнх дурсагдаж байдгийм аа гэдгийг илэрхийлж байна. 하나님을 위해서 우리가 바친 거, 내 몸과 마음과 물질을 바친 거, 이건 영원히 없어지지 않고 하나님의 성전에 기념으로 기록이 된다는 것입니다. Бурхны төлөө зориулсан болгон бидний одоо юугаа зориулсан тий зориулалт гаргасан болгон бид нар бие сэтгэлээ биеэ зориулсан уу сэтгэлээ зориулсан уу аль эсвэл материаллык эд зүйлсээ зориулсан уу тэр болгон бурханд л зориулсан болгон бол ингэж магтагддаггүй юм аа. Эзэн бурхан түүнийг үр дүнх дурсан санаж байдаг юм аа гэдгийг илэрхийлж байна. 이것은 하나님 앞에 상급이 된다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлбэл энэ бүхэн нь бурхны өмнө шагнал болж хураагддаг гэсэн үг. 모세도 하나님이 주시는 상을 바라보고 모세도 이렇게 하나님의 백성과 함께 고난을 받고 하나님을 위해서 헌신하신 겁니다. 누가? 모세? 모세ч гэсэн бурхны тэр шагналыг бурхны өмнөх тэр өөрийнх нь төлөө хураагдсан тэр шагналыг харж бурхны арт түмэнтэй хамт зовх цагтаа зовж тэр хүнд хэцүү амьдралыг туулж өнгөрүүлсэн өөрийнхөө бүх амьдралыг бурханд зориулсан байгаа. Зөвхөн тэр шагналын төлөө. 우리도 하나님의 상급을 바라보고 우리가 하나님의 일을 해야 됩니다. Тийм учраас бид ч гэсэн тэр шагналыг харж зөвхөн тэр шагналын төлөө бурхны ажлыг хийх ёстой юм. 오직 우리가 받을 상은 하나님께로부터 받아야 돼요. Бид нэр
өөр хинээс ч тэр шагналыг эрэлхийлэхээсгүй бид нар зөвхөн эзэн бурхнаасаа шагналыг эрэлхийлэх ёстой маа. 이 고린도 후서 9장 9절에도 사도 바울은 이렇게 기록하고 있습니다. 2-р Коринт 9:9-дэр Илч Паул бас ингэж хэлсэн. 저가 흩어 가난한 자들에게 주었으니 그의 의가 영원토록 있느니라 이렇게 말하고 있습니다. Энэ нь тэр тараасан ядуус төгсөн түүний зөвхт байдал мөнхөд байна гэж бичигдсэнчлэн байх юм аа. 하나님께 바친 우리가 하나님의 상급을 위해서 하나님의 영광을 위해서 행한 모든 것들은 다 기록이 되고 영원토록 우리의 상급이 된다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл бурханд зориулж өргөсөн бурхны тэр шагнал бурхны алдрын төлөө зориулсан бүхэн маань эргээд бидэнд шагнал болон хураагдаж байдаг. Эргээд бидний зөвхт байдал болон зөвхт байдал болж мөнхөд дурсагдан тэмдэглэгдэж үлддэг юм аа. 예수님도 냉수 한 그릇도 물 한 그릇도 이렇게 예수님의 이름으로 대접한 것은 다 하나님께서 상급으로 주신다고 했습니다. Есүс эзэмч гэсэн хэлэхдээ хэн нэгэнд аяга ус өгсөн байлаа ч гэсэн тэр нь бурхны өмнө тэр хүний төлөө шагнал болон дурсагдаж үлддэгэ гэж хэлсэн байгаа. 우리는 하나님의 영원한 상급, 그 하나님의 영원한 칭찬을 우리가 바라보고 우리가 하나님의 일꾼으로서 충성해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр болвол тэр бурхны мөнхийн шагнал тэр тэнгэрлэг шагналын төлөө зөвхөн тэр шагналыг харж өөрсдийнхөө хариуцсан үүрэг ажилдаа итгэмжтэй байх ёстой маа. 자, 15절을 읽어주세요. 15 дугаар эшлэл. Алс холын хүмүүс ирж эзний сүмийг босгоно. Тинхүү намайг та нар руу түг түмдээ эзэн илгээснийг та нар мэдэх болно. Та нар бурхан эзнийгээ дуулууртаа дагвал энэ нь биелэх болно. 이 먼 데 사람이 와서 여호와의 전을 건축한다. 이 말씀은 신약 시대에 그리스도로 말미암아 이방 사람들이 많이 돌아와서 그리스도를 믿고 하나님의 영적 성전 건축에 참여한다는 것입니다. За энд гарч байгаа алс холын хүмүүс ирж эзний сүмийг босгоно гэсэн үг нь юуг илэрхийлж байгаа гэхээр шинэ гэрээний үед харь хүндэснүүд ч гэсэн Есүс Христэд итгэж улмаар тэр хүмүүс эзэн бурхан руугаа ирснээр эзний тэр жинхэнэ сүнслэг сүмийг барьж байгуулах юм аа гэсэн утгатай. 그리고 하나님께서 그리스도를 보내신 것을 알게 된다는 것입니다. За тэгснэр эзэн бурхан Есүс Христийг илгээсэн гэдгийг бүх хүмүүс мэдэх болно. 네. 자, 여기까지 마치겠습니다. За 다음 ингээд 시간에는 7장을 공부하겠습니다. за let's pray. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 저희들을 불러주신 거 감사합니다. Харин бурхан минь энэ цагт ч гэсэн та биднийг дуудаж өгсөнд баярлалаа. 우리가 이 배우는 이 하나님의 귀한 진리의 말씀들이 하나님께 영광이 되게 해 주시옵소서. Бидний суралцаж байгаа таны энэ эрхэм нандин үнний үгс бидний үйлчлэлээр дамжуулан танд алдар болгоолтугай. 이 하나님의 진리가 하나님의 교회를 통해서 만방에 전파되게 해 주시옵소서. Таны чуулганаар дамжуулан таны үнний үгс үндэстнүүдэд түгэн дэлгэрэх болтугай. 이 진리를 사모하고 진리를 사랑하는 자들이 이 말씀을 듣게 해 주시옵소서. Энэ үннийг хүсэмжилдэг таны үнэнд дуртай хүмүүс таны үнний үгсийг сонсох болтугай. 그들이 그리스도께 돌아와서 하나님의 참된 성전에 참여할 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. Тэд Христийг хүсэмжлэн хайж таны жинхэнэ үнний үгийг сонсоод таны чуулганд эргэж ирэх болтугай.
예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 자, 이 아, 시간은 스가랴 Тань 7장을 зөвчийн микрофон 공부합니다. бас нэлттэй байна тийм. Шамшманы 목사님 네. 그 목사님이 админ이시니까 그 밤정님 마이크를 좀 꺼주실래요? 네네네. 환자부? 밤절치 네네 환자부면은 여기 말씀을 네 그분이 그 휴대폰을 잘 만지지 못하는 것 같아요. 그래서 예, 해제했습니다. 네 예. 감사합니다. 환자부. 자, 그러면 이 시간은 스가랴 7장을 공부합니다. За Сихариа 7 дугаар бүлэг. 7장은 참된 금식에 대해서 말씀을 주시고 있는 것입니다. 참된 금식에 대해서. За 7 дугаар бүлэг маань болохоор жинхэнэ мацгийн тухай өгүүлж байгаа. 자, 첫 번째 대제입니다. За нэгдүгээр хэсэг нь 금식에 대한 문답. 금식에 대한 문답을 기록하고 있습니다. мацгийн тухай асуулт хариулт. 1절로 6절까지. 1-ээс 6 дугаар ишлэл. 두 번째 대지. 2 дугаарт нь 하나님을 청종하라. 하나님의 말씀을 청종하라입니다. 그 듣다는 거예요. 순종하라 그 말이죠. 아, 준주. бурхны үгэнд дуулууртай захирагд. 하나님의 말씀을 순종하라. 7절부터 10절까지입니다. 7-оос 10. 세 번째 대지. 3 дахь хэсэг нь 하나님의 말씀을 순종하지 않는 자가 받는 벌에 대해서 기록하고 있습니다. бурхны үгэнд дуулуургүй хүмүүст оногдох шийтгэл. 11절에서 14절입니다. 11-ээс 14. 자, 그러면 1절 한번 읽어보세요. За 1-р ишлэлийг уншъя. Дариус хааны 4-р оны Хислев хэмээх 9-р сарын 4-нд эзний үг Захариад ирлээ. 네. 다리오 왕이죠. 다리오 왕 제4년 9째 달. 여호와의 말씀이 스가랴에게 임합니다. За Дариус хааны 4-р оны Хислев сар буюу 9-р сарын 4-нд эзний үг Захариад ирсэн. 이 스가랴 선지자는 이 하나님의 말씀을 받는 날을, 역사적인 날을 정확하게 기록을 해놨습니다. За энэ Захариа иш үзүүлэгчийн маань нэг онцлог болохоор яг тэр бурхнаас үг авсан, бурхны үг өөрт нь ирсэн тэр огноог бол маш сайн тэмдэглэж үлдээсэн байгаа. 이것은 하나님의 말씀이 역사적으로, 사실적으로 이렇게 말씀이 주어졌다는 것을 증거하는 것입니다. Энэ нь болохоор бурхны үг бол яг түүхэн энэ бодит байдлаар ирж исэн. Энэ бол зүгээр нэг үлгэр ч юм уу зохиомл зүйл биш. Яг юм түүхэн үйл явдал юм аа гэдгийг илэрхийлж байгаа маш чухал нотлохоо. 자, 2절을 읽어주세요. За 2 дугаар ишлэлийг уншъя. 2절. Битэлийнхэн эзний тааллыг ирэхээр Шарезер Регэм мэлэх нарыг хүмүүсийнх нь хамт билгээв. 네. 자, 이 하나님의 말씀이 주어질 때 베델 사람 사레셀과 레겜멜렉과 그의 부하들을 보내어 여호와께 은혜를 구하고 했습니다. За эзний хүсэл таалал юу болохыг асуухаар Битэлийнхэн Шарезер Регэм мэлэх гэдэг хүмүүсийг илгээсэн байна. 여기서 베델 사람은 바빌론 포로에서 돌아와서 베델에 모여 사는 사람들을 가리키는 것입니다. Энд гарч байгаа Битэлийнхэн гэдэг нь болохоор хэнийг хэлж байна гэхээр тэр цөллөгөөс Бабилоны цөллөгөөс буцаж ирээд тэгээд Битэлд сууршин амьдарч байгаа хүмүүсийг хэлж байгаа. 그 유다 지파에 속한 이 사람들이 베델에 살면서 하나님의 은혜를 구하는 것입니다.
Тэгээд Юда овог тариалагдсан энэ эдгээр хүмүүс нь болохоор тэр Битэл гэдэг нутагт суурьшин амьдарч ихэлсэн байгаа. Тэр цөлгөөс буцаж ирээд за тэгээд тэр хүмүүс одоо эзний хүсэл таалал юу байна вэ гэдгийг асуулахаар хүмүүсээ илгээжээ. 자, 그들이 사레셀과 레겜멜렉과 그다음에 그 수종자를 예루살렘에 보내요. 하나님의 제사장들에게 또 선지자들에게 이 금식하는 문제에 대해서 이렇게 물어보게 됩니다. За тэгээд Шарезер, Регемелих нарыг өөрсдийнхөө төлөөлөл болгож одоо хүмүүсийнх нь хамт гэдэг нь болохоор тэр Шарезер, Регемелих нарт бараа боловч хүмүүсийг нь хэлж байна. За тэгээд эдгээрийг илгээгээд ялангуяа юуг асуулгасан бэ гэхээр энэ одоо юу мацаг барих тухай бурхны одоо таалж байгаа мацаг юу вэ гэдэг талаар асуулахаар илгээсэн байна. 그들이 오래전부터 지켜오던 금식 절기에 대하여 하나님의 뜻을 바로 찾고 그 뜻대로 하려고 하는 그런 마음을 가지고 찾아온 것입니다. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо энэ өдрийг хүртэл тэд нэр бол мацаг барьсаар ирсэн. Тэгээ энэ олон жил ингэж барьсан энэ мацаг маань үнэхээр эзний таалалд нийцж байгаа юу үгүй юу? Эзний үнэхээр таалдаг тэр мацаг нь ямар мацаг вэ гэх мэтчлэн асуулгахаар илгээсэн байна. 그들이 하나님의 금식을 통한 그 하나님의 뜻을 바로 찾기 위해서 제사장과 선지자들에게 이렇게 찾아와서 물어보는 거예요. Тэгэхээр одоо тэд нэр өөрсдийнхөө одоо ингэж өөрсдөө бол мацаг барьж ирсэн. Гэхдээ тэр мацгийг нь бол яг бурхны энэ тэр мацаг хүсэж байгаа мацаг мөн үү, бурхны таалж байгаа тэр мацаг мөн үү биш үү гэдгийг тэр нөгөө Иерусалимд байгаа тахилч нар болон иш үзүүлэгчдээс асуухыг хүссэн байна. 자, 이 그들이 지금까지 바벨론 포로 생활을 하면서 70년 동안 5월에 금식을 했다는 것입니다. Энэ 3 дугаар эшлээс харах юм бол энэ хүмүүс 70 жилийн турш нөгөө цөллөгт байж байгаад ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд Бабилоны тэр цөллөгт байхдаа ч гэсэн тэд нэр 70 жилийн турш 5 дугаар сард ялангуяа ингэж мацаг барьдаг байсан байна. 5월에 금식하는 것은 70년 전에 예루살렘이 바벨론 군대에게 이렇게 파괴된 겁니다. 파괴된 것을 그것을 생각하고 그때가 5월 달인데 그걸 생각하고 해마다 5월 달에 금식하면서 이렇게 하나님 앞에 슬퍼했다는 것입니다. Тэгээ яагаад заавал 5 дугаар сар юм бэ гэхээр энэ 70 жилийн өмнө 5 дугаар сард Вавилончуудад Иерусалим руу довтлоод тэгээд энэ хүмүүсийг олцлоод явсан байгаа. Тэгээд энэ 5 дугаар сарыг одоо дурсаж гашуудаж ингэж мацаг барьдаг болсон. Тэгээд энийг бол 70 жилийн турш яг хадгалж жил болгон яг 5 дугаар сард ингэж зориуд өөрсдөө эзэнд зориулан мацаг барьдаг байсан байна. 예루살렘 성전이 최종적으로 파괴된 연수가 BC 586년 5월입니다. 5월. 586년 5월. 네. За тэгээд Иерусалимийн сүм яг одоо албан ёсоор суурьсан устсан огноо гэх юм бол манай өрн өмнөх 586 оны 5 дугаар сар гэж үздэг. 그래서 이 70년 전에 5월 달에 바벨론 군대에서 성전이 파괴됐는데 바벨론 포로 생활을 하는 동안에 그날을 기억하고 금식하면서 애통했다는 것입니다. Тэгээ тийм учраас энэ 5 дугаар сард Бабилоны цэргүүд энэ одоо Иерусалимыг бүслээ. Тэгээд
Иерусалимыг одоо буулгаж авсан. Тэгээд тэр үедээ бол Иерусалимийн сүм буюу одоо Соломоны барьсан тэр эзний өргөөг бүрэн одоо устгаж нурааж хайсан байгаа. Тэгээд энийг одоо гашуудан тэмдэглэхдээ энэ 5 дугаар сарыг үргэлж дурсаж энэ сард одоо тэр цөллөгт байсан юудэчүүд бүгд мацаг барьж гашууддаг байсан байна. 그러나 이제 성전이 다시 되어 가는데 앞으로도 계속해서 5월에 금식하며 이렇게 애통해야 하느냐 이제 그것을 물어보는 것입니다. За тэгээ одоо болохоор цаг үе нь ямар байгаа вэ гэхээр энэ хүмүүс маань нөгөө цөллөгөөсөө буцаад нутагтаа хүрээд ирчихсэн. Тэгээд одоо өөрсдийнхөө одоо хүссэн газар ингээд нутгалдаг болсон байна шүү дээ. Жишээл эдгээр бол битээлд нутгалсан гэж. За тэгээд сүмээ бас ингээ эргүүлээд буцааж сэргээн барих ажил ингээ явагдаж байна. Тэгэхээр бид нөгөө 5 дугаар сард нөгөө 70 жилийн турш 5 дугаар сард зориулт гаргаж мацаглан гашууддаг байсан. Тэрийг одоо бид үргэлжлүүлсээр байх ёстой юу? Энэ 5 дугаар сарынхаа мацгийг барьсаар байх уу, үгүй юу? Эсвэл болох уу гэдэг энэ талаар асуулгахаар энэ хүмүүсээ Иерусалим руу илгээсэн байна. 자, 거기에 대해서 4절에 이렇게 말씀하고 있습니다. За энэ тухай 4-р ишлэл дээр ингэж хэлсэн байна. 네, 만군의 여호와의 말씀이 스가랴에게 임했다고 했습니다. За 4-р ишлэлээр төг төмдийн эзний үг надад ирсэн. Зихарияд ирсэн гэж. 5절. За тэгээд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 5 дугаар эшлэлээр энэ газрын бүх ард түмэнд болон тахилч нарт хэл. Та нар эдгээр 70 жилд 5-7 дугаар сард мацаг барин гашуудахдаа үнэхээр миний төлөө мацаг барьсан юм гэж юу? 자, 이 유다 백성들이 바벨론 70년 동안에 해마다 5월 달과 7월 달에 금식하고 애통했다는 것입니다. За эндээс харах юм бол Израилийн ард түмэн тэр 70 жилийн турш цөллөгт байхдаа 5 дугаар сар болон 7 дугаар сард мацаг барин гашууддаг байсан гэсэн. 5월에 금식한 것은 성전이 파괴된 것을 애통해하며 금식한 것이고요. За 5 дугаар сарын мацаг барилт болохоор түрүүн тайлбарласанчлан сүм одоо манай эртний өмнөх 586 оны 5 дугаар сард ингээд Вавилончуудаас болж одоо устж үгүй болсон. Түүнийг одоо дурсан гашууддаг нь болохоор 5 дугаар сарын мацаг байсан. 또 이 7월에 금식한 것은 바로 유다 총독 그다랴와 유다 땅에 남아있는 백성들이 살해된 그 날을 또 기억하고 금식하며 애통했다는 것입니다. За энэ 7 дугаар сарын мацаг нь тэгвэл юу юм бэ гэхээр 7 дугаар сард болохоор тэр Юдагийн захирагч байсан Гидалия болон тухайд одоо амьд байсан Иерусалимд амьд байсан хүмүүс алуулсан өнөөгцөн тийм үйл явдал болсон. За тэгээд тэр үйл явдлыг тэмдэглэж дурсаж гашуудан мацаг барьдаг байсан байна. 바벨론 왕 느부갓네살이 예루살렘 성전을 다 파괴하고 또 포로를 바벨론으로 끌어갈 때에 예루살렘에 그 유다 총독으로 그다랴와 또 유다 땅에 남아있는 백성들이 있었는데 그들이 살해됐다는 것입니다. 그 기달리아가 유대 사람인가요? 예, 그렇죠. 총독이라고. 바빌론 왕 그 느부갓네살이 이렇게 유대 땅에 남겨둔 사람들이죠. 총독으로 남겨둔 사람이 그다랴와 그다음에 그 유다 백성들을 좀 남겨놓았는데 그들이 또 살해됐다는 것입니다. 누구에 의해서 살해된 거예요? 그건 이제 그 유다인들의 어떤 그 권력 투쟁으로 왕족들의 권력 투쟁으로 이렇게 살해된 것입니다. За тэр нөгөө Вавилоны хаан Небухаднесар тэр нөгөө хүмүүсийг ингээ олзлохын олзлоо цөллөгт аваачаад
Ингэсэн тэгтээ бас нөгөө Юдэд бол хүмүүс үлдсэн. Тэгээ Юдад үлдсэн хүмүүсийг захируулахын тулд тэр Вавилоны хаан Небухаднезар Гедалияг одоо тэр Юдагийн захирагч болгож томилсон. За тэгээд байж итэл тэр нөгөө юдаччуудын дотроос өөрсдөө дотроос одоо тэр нөгөө эрх мэдлийн төлөөх юм тэмцэл өрнөд тэгээд тэр Гедалия болон зарим бас юдэчүүд ингэж алагдсан юм байна л да. За тэгээд тэр үйл явдлыг тэр Вавилоны хаан Гедалияг алаагүй тэр Гедалияг харин ч захирагчаар ингээд томилоод Юдаг захируулж байтал Юдачууд өөрсдөө дотроос тэр эрх мэдлийн тэмцлээс болоод эрх мэдэл билаацалдаж тэмцэлснээсээ болоод Гедалияг одоо алсан. Тэгээд үүнийг одоо гашуудаж дурсаж 7 дугаар сард ингэж 그러니까 참 이 5월 달에는 바벨론 군대에 의해서 예루살렘 성전이 완전히 파괴된 것을 기억하고 금식하며 애통하는 것이고 7월은 남아있는 유다 총독과 유다 백성들이 또 살해된 그런 슬픈 참 애통하는 그러한 절기입니다. Тэгэд энэ 7 дугаар сар 5 дугаар сар болон 7 дугаар сарын энэ мацаг барилт болохоор нэг нь 5 дугаар сарынх нь болохоор Иерусалимийн сүм одоо сүйрж устж үгүй болсны төлөө гашуудаж мацаг барьдаг байсан. 7 дугаар сарынх нь мацаг барилт болохоор ямар ч гэсэн одоо тэр Юдэд амьд үлдсэн хүмүүс нь хоорондоо одоо тэмцэлдэж ингэж би энийг алж гэдсэн үйл явдлаас болж гашуудан мацаг барьдаг мацаг байжээ. 우리가 역사적으로 한번 성경의 근거를 찾아보겠습니다. За тэгэхээр энэ нь болохоор түүхэн үйл явдал учраас энэ Библиэс бүгдээрээ нотлохоог нь хайж олцгоё. 열왕기 하 25장. За 2 дугаар хаад номын 25 дугаар бүлэг. 25장 25절. 25 дугаар ишлэл. 25-ийн 25. 자, 2 дугаар 여기에 хаад 25-ийн 25. 7월, 제가 한번 읽어볼게요. 7월에 왕족 엘리사마의 손자 느다니아의 아들 이스마엘이 부하 10명을 거느리고 와서 그달리아는 총독이죠. 쳐서 죽이고 또 그와 함께 미스바에 있는 유다 사람과 갈대아 사람을 이렇게 죽였습니다. Тэгтэл 7 дугаар сард Элишамагийн ач Нетанягийн хүү болох хааны ургийн Ишмаил 10 хамт ирээд Гедалияг болон Мизбад түүний хамт байсан юдэчүүдийг бас халдейчүүдийг алжээ. 이게 7월에 이렇게 슬픔은 바로 유다 민족을 살해한 사람들이 바로 유다 왕족 출신이라는 겁니다. 왕족 출신 엘리사마 손자 느다니아의 아들 이스마엘이 부하를 데리고 와서 이렇게 살해한 것입니다. Тэгэхээр 7 дугаар сарын дээр гашуудал тэр мацаг барилт нь болохоор энэ үйл явдалтай холбоотой байсан юм байна. Энэ 7 дугаар сард Элишамагийн ач Нетанягийн хүү болох хааны ургийн Ишмаил гэж байна. Тэгэхээр энэ хааны ургийн хүн болохоор одоо мэдээж одоо би хаанчлах ёстой энэ юун Гедалия гэдэг захирагч гараад ирв гэж тэгсэн байх л та. За тэгээд энэ хааны ургийн Ишмаил гэдэг хүн 10 хамт хурч ирээд тэр Гедалияг болон Миспад түүнтэй хамт байсан юдэчүүдийг мөн халдейчүүдийг алсан гэж. 자, 이와 같이 해마다 5월과 7월에 이걸 기억하고 금식하며 애통했다는 것입니다. Халдейчүүд гэдэг чинь Бабилончуудыг хэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр одоо энэ Захария 7 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа 5 дугаар сарын мацаг барилт болон 7 дугаар сарын мацаг барилтууд бол одоо ийм учиртай, ийм үйл явдлуудтай холбоотой юм байна. 그런데 이 유다 민족이 70년 동안 해마다 5월과 7월에 금식을 했지만 그것이 진정 하나님을 위해서 금식한 것이냐? 아니라는 것입니다. За гэхдээ энэ 5 болон 7 дугаар сарын мацаг барилтыг бол жил болгон тэгээ 70 жилийн турш юдэчүүд
мацаг барьж ирсэн гэж байна. Тэгээ тэр тухайга одоо асуугаад тий энэ жил ч гэсэн бид нэр 5-7 дугаар сарда энэ мацаг барилтаа үргэлжлүүлэх үү гэж асуухад Бурхан хариуд нь энэ 5 дугаар ишлэл дээр та нар эдгээр 70 жил 5-7 дугаар сард мацаг барин гашхтаа үнэхээр миний төлөө мацаг барьсан юм уу гэж асууж байгаа. Бурханы төлөө үнэхээр тэгж гашуудан мацаг барьсан гэж юу? 자, 그래서 이제 스가랴 7장 5절을 읽어보세요. За 5 дугаар ишлэгийг дахиад уншия. Энэ газрын бүх ард түмэнд болон тахилч нарт хэлээ. Та нар эдгээр 70 жилд 5-7 дугаар сард мацаг барин гашуудахдаа үнэхээр миний төлөө мацаг барьсан юм гэж үү? 네. 자, 이와 같이 금식 문제에 대해서 하나님께서 스가랴 선지자에게 너희들이 그동안 금식한 것이 정말 하나님을 위해서 금식한 것이냐? 이게 다시 되묻습니다. Тэгээд Бурханаас одоо тэр битэл ихэн асуулах гарах элчин явуулсан шүү дээ тий. Мацаг барилтаа хийх үү бид нар яах вэ гэдгсэн чинь Бурхан хариуд нь тэднээс асууж байгаа. Энэ 70 жилд та нар ингэж жилд 2 удаа мацаг барьсан чинь үнэхээр миний төлөө Бурханы төлөө байсан юм уу? 오늘날 우리도 이 무림에 정말 우리 마음이 양심을 좀 가책을 받습니다. 정말 우리가 하나님의 교회를 위해서 하나님을 위해서 한 것이냐 아니면 나를 위해서 한 것이냐 이 무립에 대해서 정말 우리 양심에 부끄러움을 갖게 되는 것입니다. Энэ асуулт бол одоо зөвхөн тэр үеийн тэр битэлийнхнээс асуусан асуулт юм уу тэгж ойлгож болохгүй. Өнөөдөр ч гэсэн Бурхан бидний мэс чанараас асууж байгаа. Бид нар ч гэсэн одоо яг энэ асуултыг сонсохороо үнэхээр бидний мэс чанар ч гэсэн ингээ хүндэгдэж байж магадгүй. Үнэхээр бид нар одоо Бурханы төлөө гэж хийгээд байдаг. Бурханы төлөө ингээл зорилт гаргаад байна, золиос гаргаад байна гэж бодоод байдаг. Гэтэл тэр нь үнэхээр Бурханы төлөө байдаг гэж үү? Би өөрийнхөө төлөө, өөрийнхөө тэр эрх ашигын төлөө, өөрийнхөө хувийн одоо хувиа хичээсэн тийм зорилгоор мацаг барьдаг юм биш байгаа гэж ингэж бид нар өөрсдөөсөө асуух хэрэгтэй. 우리는 끊임없이 자기 자신을 이렇게 점검을 해야 됩니다. Бид нар тасралтгүй цаг ямагт өөрийгөө ингэж эргцүүлж хянаж өөрийгөө эргцүүлэн харж байх хэрэгтэй. 내가 하는 이 일이 과연 하나님을 위한 일이냐 아니면 나를 위한 일이냐 우리가 한번 하나님의 말씀을 통해서 우리를 점검을 해봐야 돼. Миний хийж байгаа энэ зүйл, миний хийж байгаа энэ ажил, энэ үйлчлэл үнэхээр Бурханы төлөө гэж үү? Эсвэл би өөрийнхөө төлөө энийг хийгээд байна уу гэж үнэхээр өөрөөсөө чин шударгаар асуух хэрэгтэй. 예, 우리가 하는 모든 일들은 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라고 했습니다. Библиэд хэлэхдээ та нар эзэн ч уусан ч юу ч хийсэн Бурханы алдрын төлөө хий гэж хэлсэн байна. 그러니까 우리가 하는 모든 일들은 하나님의 영광을 위해서, 하나님을 위해서 우리가 그 목적을 가지고 일할 때에 그것이 올바른 일이 되는 것입니다. Бид нар юу ч хийсэн гэсэн үнэхээр Бурханы төлөө Бурханыг алдаршуулах зорилгоор хийх юм бол юу ч хийсэн тэр бүхэн нь үнэхээр бүтэмжтэй сайн байх болно, зөв байх болно. 자, 6절 또 읽어보세요. 6절. 6 дугаар ишлэл уншия. Идэж уух үедээ та нар өөрийнхөө төлөө идэж, өөрийнхөө төлөө уудаггүй гэж үү? 네, 6절 말씀에 너희가 먹고 마실 때에 그것은 너희를 위하여 먹고 너희를 위하여 마시는 것이 아니냐 하나님께서 말씀하십니다. Идэж уух үедээ та нар өөрийнхөө төлөө идэж, өөрийнхөө төлөө уудаггүй гэж үү? 자, 우리가 하나님을 섬기는 일이나 하나님께 예배 드리는 일들이 정말 하나님의 영광을 위해서 한 것이냐 아니면 자기를 위해서 한 것이냐 이걸 되묻고 있는 것입니다. Бурхан буцаагаад асууж байна тийм ээ. Та нарын одоо хийж байгаа зүйл чинь идэж уух чинь хүртэл бас Бурхан миний төлөө хийж байгаа гэж хийгээд байгаа тэр бүхэн чинь үнэхээр миний төлөө байна уу? Эсвэл та нар өөрсдийнхөө төлөө энэ бүхнийг хийдэггүй гэж үү?
여러분, 사울은 철저하게 자기 자신의 영광을 위해서 살았습니다. 그러나 다윗은 철저하게 하나님의 영광을 위해서 이렇게 충성한 왕입니다. Саул хааныг жишээлбэлгээд ярих юм бол Саул хаан бол бүрэн дүүрэн өөрийнхөө төлөө амьдарч байсан хүн. Тэгтэл Давид хаан болохоор бүрэн дүүрэн Бурхны төлөө амьдарсан хүн байгаа. 내가 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라 내 뜻을 다 이루게 하겠다고 했습니다. Бурхан хэлэхдээ би Давидтай уулзсан тэр бол миний сэтгэлд бүрэн нийцсэн хүн байгаа. Тийм учраас би түүгээр дамжуулан өөрийнхөө хүсэл тааллыг гүйцэлдүүлэх болно гэж Бурхан хэлсэн. 다윗은 하나님의 뜻을 이루시기 위해서 오직 하나님의 뜻을 이루기 위해서 충성한 왕입니다. Давид хаан бол Бурханы төлөө зөвхөн Бурханы хүсэл тааллыг гүйцэлдүүлэхийн төлөө итгэмжтэйгээр амьдарсан хаан. 그러나 사울은 자기 욕심을 위해서, 자기를 위해서 왕노릇하다가 결국은 패망을 하고 말았죠. Харин Саул хаан болохоор зөвхөн өөрийнхөө төлөө өөрийнхөө тэр шунал хүслийн төлөө явсаар байгаад эцэстээ сүрсэн тийм хаан байгаа. 그러니까 이 본문에서 우리에게 주는 교훈은 유다인들이 70년 동안 5월과 7월에 금식하며 슬퍼했다고 했지만 그것이 하나님을 위한 것이 아니고 자기들을 위해서 했다는 것입니다. Өнөөдрийн энэ хэсгээс харах юм бол энэ Израильчууд 70 жилийн турш 70 жил чинь бас тийм богинохон хугацаа биш шүү дээ. Энэ 70 жилийн турш жил болгон 5 болон 7 дугаар сард мацаг барьж ирсэн тухайга асуусан тийм ээ. Тэгтэл Бурхан хариуд нь энэ олон жилийн туршид та нарын энэ мацаг барьсан чинь миний төлөө гэж хэлж байгаа боловч яг бодит амьдрал дээрээ та нар өөрсдийнхөө л төлөө хийсэн зүйл биш үү гэж асууж байна. 여러분 이제 구약에서 이 금식에 대한 바른 뜻을 찾으려면 이사야 58장을 읽으시기 바랍니다. 이사야 58장을. Тэгэхээр хуучин гэрээний номоос бид нар одоо мацаг барилт гэж юу юм бэ? Бурхны хүсдэг таалдаг мацаг барилт юу юм бэ гэдэг тэр утга учирыг олж мэдъя гэвэл Исая номын 58 дугаар бүлгийг судлах хэрэгтэй. 하나님께서 기뻐하시는 금식에 대해서 이사야 선지자를 통해서 이미 하나님께서 말씀을 주신 것입니다. Бурхны таалдаг, бурханд тааламжтай мацаг барилт гэж ямар мацаг барилт вэ гэдэг талаар Бурхан Исая иш үзүүлэгчээр дамжуулан аль хэдийнэ хэлж зааж өгсөн байгаа. 그러니까 유다 백성들이 바벨론 포로 70년 동안 이 금식을 한 것은 하나님이 기뻐하는 참된 금식이 아니라는 것입니다. Тэгэхээр Бурхан гэтэл одоо тэр энэ юдачууд цөллөгт байхдаа 70 жилийн турш жил болгон гэж мацаг барьдаг байсан, тогтмол цагт мацаг барьдаг байсан гэж өөрсдөө хэлээд байгаа боловч яг ачир дээрээ болохоор тэр нь Бурханд тааламжтай, Бурханы хүссэн тийм мацаг барилт байгаагүй гэдгийг Бурхан эндүүлж байна. 자, 우리가 잘 아는 대로 마태복음 그 6장에도 예수님께서 참된 금식, 또 헛된 금식에 대해서 말씀해 주셨습니다. 마태복음 6장 한번 보겠습니다. Бидний сайн мэдж байгаа ашлан Матай 6 дугаар бүлэг дээр ч гэсэн Есүс жинхэнэ мацаг барилт болон хуурамч мацаг барилтын тухай өгүүлсэн байгаа. 마태복음 6장 16절에서 18절까지 한번 읽어보세요. 16절에서 18절. 마태복음 6장 Матай 6-гийн 16-аас 18-ыг 16절에서 18절까지 읽어보세요. Та нар мацаг барихдаа хоёр нүртний чигбүү баргар царайл. Учир нь тэд мацаг барьж байгаагаа бусдад харуулахын тулд царайгаа бараалгадаг. Үнэнээр би та нарт хэлье, тэд шагналаа бүрэн авсан юм. Харин чи мацаг барихдаа толгоогоо тослоод нүрээ угаа. Ингэснээр чи мацаг барьж байгаагаа хүмүүст бус харин нууцлаг оршигч эцэгтэй харуулнаа.
Тэгээд нууц хардаг эцэг чинь чамд буцааж төлнө. 이렇게 금식하라는 것입니다. Ингэж мацаг барай гэж хэлсэн байна. 하나님을 기쁘게 하기 위해서, 하나님을 Бурхан 위해서 금식하라는 거예요. Бурхныг баярлуулж бурханд таалагдахын тулд мацаг барай гэсэн. 오늘날에도 신약 시대에도 사람들에게 보여주기 위해서 형식적으로 하는 금식이 많이 있습니다. Өнөөдөр ч гэсэн харж байхад бол зөвхөн хүмүүст одоо харуулах зорилготойгоор мацаг барьдаг хүмүүс олон байна. 그런 외식적인, 형식적인 그런 금식에 미혹을 받지 말라는 것입니다. Тэгээ яг тийм одоо хүмүүст харуулах зорилготой тэгээ үзэмж төдий хэлбэр төдий мацаг барилтаас зайлсхий гэж эзэн Есүс харуулж хэлсэн байна. 자, 그다음에 이제 스가랴 7장 두 번째 대제입니다. За цааш нь Сихария 7-р бүлгийн маань 2 дахь хэсэг. 네. 하나님을 순종하라 말입니다. 하나님을 순종하라. Бурханд дуулууртай бай гэсэн хэсэг байна. 하나님께서는 이 헛된 금식보다 하나님의 말씀을 순종하는 것을 더 원하십니다. Бурхан ийм дэмий хоосон худлаа мацаг байралтаас илүү Бурханы үгэнд дуулууртай байхыг, дуулууртай дагахыг илүү таалдгаа гэдэг тухай. 하나님은 제사보다 순종을 더 원하신다고 했어요. Бурхан тахилаас илүү дуулууртай байхыг таалдгаа. 그 헛된 금식과 헛된 예배보다 하나님의 말씀을 진실하게 순종하는 것을 더 원하신다고 했습니다. Худлаа мацаг байрч худлаа мөргөл өргөхөөс илүү Бурханы үгийг чин сэтгэлээсээ үннээр дагахад Бурхан илүү дуртай байдаг. 모든 신앙생활의 기본은 하나님의 말씀을 믿고 순종하는 것입니다. Тэгээ бүхэл итгэлийн амьдралын одоо үндсэн мөн чанар бол Бурханы үгийг дуулууртай дагах явдал гэдэг. 그런 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 순종하지 않으면서 형식적인 의식과 어떤 금식, 종교의 어떤 절기를 지켰습니다. Гэтэл юудаачд болохоор Бурханы үгийг дуулууртай дагахаас илүү зөвхөн тэм шашинлаг зан үйл, ёс заншил, мацаг байралтч гэдэг юм уу тиймэрхүү шашны зан үйлийг сахин биелүүлэхэд илүү анхаарч сахидаг, биелүүлдэг байсан байна. 이와 같이 하나님의 말씀을 순종하지 않고 외식적으로, 형식적으로 드리는 모든 제사나 이런 금식은 하나님이 받지 않으신다는 것입니다. Энэ мэдчлэн Бурханы үгийг дагахгүй, Бурханы үгэнд дуулуургүй байгаа хэрнээ зүгээр л үзэмжтүүдийн, хэлбэртүүдийн тахил өргөх, мацаг барих гэх мэт ийм шашны зан үйлийг бол Бурхан таалдаггүй юм гэж хэлсэн байна. 이와 같이 우리가 오늘날에도 이 하나님의 일꾼으로서 우리가 가장 그 기본이 뭐냐면 하나님의 말씀을 우리가 지키고 순종하는 것입니다. Өнөөдөр ч гэсэн бидний анхаарах ёстой зүйл бол яг энэ байгаа. Бид зүгээр нэг үзэмжтүүдийг хүнд харуулах гэж ингэж мөргөл өргөх юм уу, альсгүй бол мацаг барихаас илүү Бурханы үгийг сонсож тэгээд дуулууртай дагахад илүү анхаарах ёстой юм аа. 자, 우리가 이 하나님의 말씀을 우리가 이렇게 배우는 목적은 이 말씀을 지키고 순종해서 하나님을 기쁘시게 하는 그 목적을 갖고 있는 것입니다. Тэгээ өнөөдөр бид нар энэ сургуульд ингээд суралцаад Бурханы үгийг судалж сурч байгаа зорилго маань ч гэсэн ерөөсөө энэ сурсан Бурханы үгийг сураад сонсоод тэгээ сурсан сонссон Бурханы үгээ дуулууртайгаар дагаж биелүүлэх зорилгоор бид нар энэ сургуульд суралцж байгаа. 예수님께서도 하늘에서 큰 자가 누구냐 이렇게 했어요. 정말 하늘에서 큰 자가 누구냐? 하나님의 말씀을 지키면서 가르치는 자가
하늘에서 큰 자라고 했습니다. Есүс ч гэсэн Тэнгэрийн хаанчлалд хэн хамгийн агуун байх вэ гэдэг тухай зааж сургахдаа Бурхны үгийг сахин биелүүлдэг, түүнийг бас зааж сургадаг, бусдад зааж сургадаг тийм хүмүүс бол Тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн агуун байх болно гэж хэлсэн. 예, 정말 우리가 하늘에서 하나님 앞에서 우리가 인정을 받아야 됩니다. Бид нэр яг л ийм байдлаар Тэнгэрийн хаанчлалд Бурхны өмнө хүлээн зөвшөөрөгддөг хүмүүс болох ёстой. 네, 우리가 하나님 앞에서 잘하여도다 착하고 충성된 종아, 이 칭찬을 받는 것이 큰 자입니다. Бурхны өмнө очиод Бурханаас сайн байна, миний итгэмжит болоо, миний баяр ёслолд орогтун гэсэн ийм магтаал, сайшаалын үгийг сонсдог хүмүүс болох ёстой юм аа. 그러니까 우리가 하나님의 말씀을 지키고 순종하면서 이 말씀을 가르칠 때 그 교회가 큰 교회가 되는 것이고 하나님을 기쁘게 하는 교회가 되는 것입니다. Бид нэр өөрсдөө эхлээд Бурхны үгийг сахин биелүүлээд тэгээд сахин биелүүлж байгаа үгээ итгэгч нартаа зааж сургах тэр үед манай чуулганч гэсэн агуу чуулган болж Бурхныг алдаршуулж Бурхны таалдаг сүм чуулган болж чаднаа. 여러분, 이런 하나님의 일꾼이 되기를 원하십니까? Та бүхэн үнэхээр ийм Бурхны ажилчид болохыг хүсэж байна уу? 하나님의 큰 일꾼이 누굽니까? Бурхны өмнө агуу ажилчин гэж хэнийг хэлж байгаа вэ? 큰 교회를 심호하는 그 일꾼이 큰 일꾼이 아닙니다. Том байшинтай тийм том овор хэмжээгээрээ том тийм цуглаан байгуулсан хүнийг Бурхан миний одоо агуу ажилчин гэж хэлэхгүй. 하나님의 말씀을 진실하게 지키면서 가르치는 말씀을 올바르게 가르치는 그 교회가 정말 하나님이 칭찬받는 큰 교회입니다. Харин тийм чуулганыг бол том байшинтай олон хүнтэй тийм сүм чуулганыг Бурхан одоо агуу чуулган агуу сүм гэж хэлэхгүй, харин Бурханы үгийг сахин биелүүлдэг. Тэгээд сахин биелүүлдэг үгээ бусдад зааж сургадаг тийм чуулганыг Бурхан багтан сайшааж миний агуу чуулган гэж нэрлэх болно. 모든 하나님의 일꾼들은 이제 하나님 앞에 평가를 받을 때가 옵니다. Бурхны бүхий л ажилчид Бурхны өмнө зогсох, Бурхнаар дүгнүүлэх тийм цаг ирнэ. 하나님의 말씀을 지키고 가르치는 바른 진리를 가르치는 그 교회가 하나님 앞에 칭찬을 받을 것입니다. Тэр үед ямар хүмүүс өөрийгөө сайн гэж дүгнүүлэх вэ гэхээр сайн гэж сайшаалгах вэ гэхээр Бурхны үгийг сахин биелүүлдэг. Тэгээд тэр үгийг цааш нь зааж сургадаг. Зөв үннийг зааж сургадаг. Тийм Бурхны ажилчид сайн итгэмжит сайн гэж дүгнүүлэх болно. 하나님의 상급이 주어질 것입니다. Тэдгээр хүмүүст Бурхны шагнал ирэх болно. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан аав минь танд баярлалаа. 우리가 하는 모든 일들이 하나님의 영광을 위해서 일하는 영광의 일꾼들이 다 되게 해 주시옵소서. Бидний хийж байгаа бүхий л зүйлс эзэн бурхан таныг алдаршуулдаг тийм ажилчид болгож өгөөрэй. 정말 하나님이 기뻐하고 하나님의 사랑받는 그런 복된 존귀한 교회와 그러한 성도와 또 일꾼들이 되게 해 주시옵소서. Үнэхээр бурханы хайрыг хүлээсэн бас бурханд тааламжтай тийм өрөөгдсөн чуулган, өрөөгдсөн итгэгчид, өрөөгдсөн ажилчид болгож өгөөрэй. 그래서 우리가 하나님 앞에 섰을 때에 잘했다 칭찬받는 이런 영광스러운 교회와 하나님의 일꾼들이 되게 해 주시옵소서. Хожим бид бурханы өмнө зогсохдоо үнэхээр сайн байлаа гэж сайшаалгаж багтаалгах тийм чуулган, тийм ажилчид болгож өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуй.
아멘. 아멘. 감사합니다.